Sličan bejsbolu, ali ipak postoji dovoljno razlika da bude poseban sport. Jedini je sport koji su na olimpijskim igrama igrale samo žene, koje ga pretežno igraju i danas. Najrazvijeniji u Americi, Kanadi i Japanu, ali je sve popularniji i u Evropi. Ovo je jedan od manje poznatih sportova u Srbiji jer se kod nas igra svega 13 godina. Ovoga jutra predstavljamo vam softball. Evo, u tome će mi pomoći Slobodan Đurić, predsjednik Softball Saveza Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I Marija Jovanović, reprezentativka Srbije u ovom sportu. Dobro jutro, Marija, dobrodošla. Dakle, slično bejsbolu, ali nije bejsbol. U čemu je razlika? Jeste. Pa evo ovako, mi smo dali ove neke palice. Jednu lopticu Marija će vama pokloniti sada, možete da je pogledate. A palicu? A palicu ne smemo, ali samo mora na sportskim. Možete vidjeti kako izgleda. Pa ja ako uzmem, ja neću vratiti, tako da... sad vi nastavite. Da, evo ovako. Mislim je to zbog igre. Da, ali kaže, lepo izgleda. Znači, softball poseban, znači i olimpijski sport ponovo. Igraju ga na olimpijadi samo žene, a u posljednjih godina mogu da ga igraju mešovito muškarci i žene i posebno muškarci. Znači, najzastupljeniji, kao što smo rekli sada... Dakle, ima i mešovitih ekipa. Jeste, ima mešovitih ekipa i ćemo se pohvaliti da smo počeli da formiramo te ekipe i da smo i Marija i debitovali za seniorsku reprezentaciju u Bugarskoj ove godine na Balkanijadi osvojili tu bronzanu medalju i srebrnu medalju u mešovitim ekipama na Balkanu. Dobro, Marija, da li si ikada probala uopšte bejsbol da igraš? Pa ne, u stvari igrala sam bejsbol prije. Prvo sam počela softball. Šta je teže, šta je lakše? Pa mislim da je softball teže, zato što veće su loptice teže. U bejsbolu mala loptica je lakše da se baci. Ima razlike. Ali je lakše da se udari? Ovo veća loptica, a? A to jeste. Da, i treba samo da kažemo, evo, za razliku od bejsbol palice, koja je prilično teška i čvrsta, ova softball palica je znatno lakša. Drugačije su, da, ima i drugačiji materijal je u pitanju. Da, efektivnije, može se reći. Pa jeste, da, odlično. Dobro, postoje i dve verzije softballa. Pa... Postoji za kao fast pitch i slow pitch. Tako je. Fast pitch igraju žene samo. Mislim, ne mogu da igraju muškarci. I... U čemu je razlika? Je li u toj brzini? Kako ime samo kaže? U bacanju lopte. Znači, baca se iz ruke. Se baca fast pitch, dok se slow pitch baca loptica ide gore i, da kažemo, rekreativnije. Igraju muškarci i devojke. Lakše se udara i... Eto, to je samo, znači, u polju je sve isto, baze se osvajaju, samo je, znači, drugačije bacanje. Dobro, koliko u Srbiji ima igrača softballa? Pa, evo ovako, znači, mi imamo 5 klubova i otprilike do sada, kako smo gledali, je prošlo oko 400 igrača i igračica, najviše igrača u raznim od osnivanja. Je li kod nas više muškaraca ili žena? Više žena. Znači, sad u posljednje vreme smo počeli sa muškarcima i bivših bejsbol igrača, ali ono što kažem najvažnije je da devojke igraju. U Beogradu imamo 3 kluba. Imamo li ligu? Imamo, znači, ligu koju u mlađim kategorijama smo najviše zastupljeni bili, a igramo sada i prošle godine je bilo prvenstvo seniorsko u tom slow pitchu mešovito. Ove godine planiramo isto da ga održimo septembar, oktobar. A eto, ja bih se možda, da kažem, još jednom morali da se zahvalim. Teško da bi sve ovoga bilo da nije pomoći Ministarstva omladine i sporta koje finansira nas i većinu sportova u Srbiji. Pomoć je grada Beograda, Gradskog sekretariata za sport i zaista bez njihove pomoći mislim da ni veći sportovi ne bi mogli da funkcionišu. Da li u softballu kao i u bejsbolu, Marija, ima pozicija igrača? Da. Na kojoj ti poziciji igraš? Da, pa ja igram shortstopa. To je sve isto, su pozicije, sve. Samo, eto, možda su baze njihove veće od naših, više se trči. I eto, to bacanje njima je od ozgo, a nama mi bacamo iz ruke dole. Inače, Marija je uz, znači to gde igra u odbrani, kada se napada, znači dolaze na udarce, Marija je jedan od naših najboljih udarača. Znači, to je onako isto što je zanimljivo. Ovo su neke, i mi smo dali fotografije iz nekih naših priprema, utakmica. Eto, znači, to je to.
Dobro, ove godine ste imali i priličan broj kampova, je li tako? Jeste. Znači, kampove finansiraju, znači, pre svega Ministarstvo omladine i sporta, grad Beograd. I, znači, organizovali smo u Beogradu kampove. To su neki detalji od tih gde su bile početnice, pre svega iz Vojvodine. Imamo iz nekoliko gradova Vojvodine, baš onako dosta se širi, najviše u Vojvodini. I kamp u Karatašu pod Ministarstvom omladine i sporta. A ja bih još jednom rekao, Marija je bila ove godine u Italiji na Evropskom prvenstvu. Kako je tu situacija na međunarodnim takmičenjima? Pa, evo ovako, znači, ove godine, da kažemo, imali smo baš istorijsku šansu i da se borimo za medalju, dođemo u 8. Pobedili smo Bugarsku, izgubili od Češke. Vodile su devojke 5-0 protiv Belgije, koja je dosta bolja i u softballu i maltene pred sam kraj utakmice su izgubile 6-5. Eto, Marija možda kaže i nisu ušle u 8, na kraju završile sa 3 pobjede i 5 poraza na 15. mestu, ali bilo je dosta plakanja. To su neki detalji sa tih utakmica, kažem, znači da kažemo, par grešaka može da totalno preokrene utakmicu, što je vrlo neobično. I naravno ove godine i 2 balkanske medalje, a Marija će biti jedna od, do kraja godine ćemo imati još jedno međunarodno takmičenje u Sofiji. Da, sad ćemo da pričamo o tome, samo hoću da pitam, reci mi Marija, otkud uopšte softball? Pa ja sam počela da treniram pre 5 godina. Došli su da promovišu u školi. I ne znam, baš je bio... Gde si i tako slobodno, dakle? Pa da, iz Ripnja sam i onda su došli još u osnovnu školu da promovišu taj kao sport i to je bio ono, nije čest sport kod nas u Srbiji. Naravno, nešto potpuno drugačije interesantno i novo, da. I tako sam odlučila da probam da vidim šta je to i onda od tada treniram već 5 godina. I to je postala ljubav u svakom slučaju, jel da? Dobro, i ostali učenici kod tebe u školi su se zaljubili u ovaj sport ili si ti jedna od retkih? Pa jesu, pre bilo to mnogo više iz movoljenja i sad se to smanjuje, ali i dalje nas ima koji treniraju još. Odlično i naravno pretpostavljam da su i planovi za budućnost i dalje vezani za ovaj sport. Da. Sofija, dakle, evo malo pre smo počeli na tu temu da pričamo. Pored toga, od 14. do 16. održava se nova promocija povratka softbola i bejsbola na olimpijske igre. Šta će tamo biti? Pa promovišemo o bejsbolu, pokazujemo verovatno. Da, bit će malo, da kažemo, zajedničke promocije. Radi se po Evropi u parkovima gde igraju bejsbol igrači i softball igračice. Zajedno promovišu, znači ne na pravom terenu, nego dolaze sada, na primjer, ovdje će doći Rumunija, Bugarska i Srbija i Češka kao najbolja ekipa u softballu. Ne znam, na primjer, u Francuskoj je bila Kuba i, da kažemo, ta dva sporta su slična i zajedno su se vratila na olimpijske igre, tako da sada idu i te promocije da bi građani videli. Odlično. Gde treniraš? Odnosno, gde trenirate vi u klubu? Da, pa treniramo Svet sporta Škorpions tu kod nas u Ripnju. Imate adekvatne uslove, teren i sve ostalo. Je li skup sport? Zahtevan? Pa nije, mislim, nije skup zato što... Obezbeđeno vam je oprema, da? Dobro, zahtevan, fizički, vremenski? Pa malo. Treba da se, ako ima volja, samo treba da se trudimo, da ima volja i lakše je sve. Odlično. Ništa, hvala što ste bili naši gosti ovog jutra. Naravno, puno sreće, Marija, tebi i ostalim devojkama na novim predstojećim takmičenjem, pa se nadam da ćemo se uskoro vidjeti opet. Pa da, ništa. Ja se samo zahvaljujem. Eto, koristim i priliku i da se zahvalim i ekonomskoj školi koje je Marija ovde ovako i javno i direktoru, jer često odsustvuju, dobijaju, znači da kažemo, dozvoljavaju im, jer kažemo, eto, Marija je jedna od naših najboljih igračica i vama hvala za gostovanje. Neophodno je to dozvoljavati i tolerisati. Ne bi li razvijali, naravno, sport i vrhunske sportove, a vi ćete to već nadoknaditi. Da. Kako treba, blagovremeno. Dobro. Ništa, dakle, palica ostaje ovde. Verujte, neophodna mi je. Tako da hvala što ste bili naši gosti ovoga jutra. U galeriji Ulusa otvorena je izložba slika Tatjane Pirović pod nazivom Tragovi u beskraju. Nastala je tokom ove godine. Izložene slike predstavljaju portrete zaljubljenih, ljubav kao jedini fenomen koji pobeđuje duševni bol.